osu clear omuku yabaglu yapoko ade tak solo tu na ba kene mi na mi tronyu with us ko do na ba mi tro tak so nerge tak solo bu du tinya tu ni ne mi ra Grini typical for pa khida kwila do wopo koplo bio tu khala la go yu sqa topa or sqa top bg eva tu no sewe pelami tho to chi kilo kichi dani go corner shimini te chi chakato bio tu lot la hello la pa zor go pa no gi ko ga ya kha lo ke hu ge we ta lo la diami le ko no pa zor pa no kapli community bo ko poti pa ni lo no di ne to pelami tho kichi kwitho kito kichi dani tang so pa plastic ko la grini hogwa pu grini hogwa pa mo chi tu chua tho pa ko ki ya kha kha gini lo wo pa ba bu ma da la de do pa phla mi ga si we da ni lo no pe sin ya ba ko do la de ni ya i la mi tho to chi to kito kichi dani ha ko generation to ni pe grini ya ko na pa o pho che ko do bio tu le khala bio tu le khala la ko bo yu helicopter kibi le khala ko pa do surplus chu grini ko dimosho talo apu basha tabado ba chi ko tel tinya lo ti diwe ba gini lo ko ta so pa flower dani lo no bio tu da hu da ga di so I a ho grini hok grini ko bu thor pa dia me da pa zo pa pu kemapyu suche naki pahos ko sololo moki do le loti pa thor pa ni thor po ma kia klo do ma kia sia pwe tu bula ba kho pa khi tha kwi su ta lo de ni lo no pyo tir pa hu ge a tho le green ya ko ga pa le kle a bo dia mi we da khala we lo le ga bo yu sia tho we a su do sia tho bi ji tir pa a kho kum le ti bo ko po le o pe green ko pu kum le ti bo ko po pa ba o le ta pli da phu ta ba yu ba bo pu ni lo wo da so we ko ti si we da ni lo no I khu nya ma yu pa glu nya pho ko de with us le ya ta pa we da ta bro we ni couple le li me ple chi ko da ni le bu tu da do I khu nya ba le pa do na ra pho ko de kwa ka pa I ta si ba sa ti pa ni lo no ta so le pa do ni ba ni ni mi da we lo mo pa do na ra pho ko de ba mi ke ta bu do ma lo